Hello tuni KUKI news in JOUSE na bon chavin lem nei vin tuni hin US in Venezuela attack Abol ti chungchang hin sei hoitin ipg US in Venezuela attack Abol ham ipg pian ham a hi lo le et attack Abol ham ti ho hi het thiam na DIUVIN hin sei hoitin chule Manipur gam sunga president rule jong hi Tunia chu centera ke hona nei win closed door meeting anei dung joyu wa chu ivetna hi le hi chi PR hi hungki vochon kit ding hungki su sau be kit ding nga hi mo a hi ti ho jong mo a hi in hi chi chung chang ho neu cha het thiam na DIUVIN aban bana hil che na hin nei huitin tu ni date 3 January 2026 a hi ta in Hamasa in a saging ma bangovin kumlui akitai ta in 2025 chu het lo ka hong sai kit ta in tu a 2026 hong mang to kit ding hi win hi chi ihin man to na diule 2025 sanga jong hi 2026 sunga hi pathinin KUKI cha te phathei hin bo en tin 2026 sunga ihung ki man cha na diule inato ithil bol na ho jo sewa hi pathinin atha bia phathei hin bo ta hen ti jong hi nam pia dinga pathin hinga iga thum thei hin tin tu hin I topic ngova ga lut pai leu hen BBC News a kona ga veleu hen US in Venezuela gam sunga bom aga hi in stride aga bolin hichiwa hi a president pau Venezuela president pa jong hi capture up o Abol ve ti chu Venezuela president Maduro jong hi Trump in anamando in New York lang pe a hi US gamsunga anarho lu nove azinu to hin anamat thaw a hi ti ho chan ge jong hi na thuso mu a hi in aban le tu chan ge ya wang hi Venezuela gamsunga bom a hi naw a hi lo le straight a bol na wa hi mi izat thia mi izat ke tong kham ti ho hi a detail hoi te ta a hi kimonai lo a hi in hi zong le US in Venezuela gamsunga attack a bol na a video za chum chum ho jong chu imo di wa hi in nim cha cha a helicopter ho jong ha alien sa jing wa hin mi tampi hin a seiwa hi le iti dana country khat hi za aban le ning kum laya patna US in hin game jing ta tu ni chan ge ki veng theilo ham ti ho chan ge jong hi koi son za a hong in group ma chu KUKI channel family WhatsApp group ma chu ka post a hi le thu do hi tam le jing in khen khat chun personal a hin dong loi jong tam pi umoven a hin la hi chi ho JOUSE chu abona in sei zo lo mai thewa hin a hin la hlang pia het thein diwa hin sei deu hin tin hi chi van leng nim cha cha len ho hi mi aki gong ho chun US te chun gal ball ding ting le phateta hi planning ball to sa ne hi chu ane yuwa a hi le Venezuela te hin hi chi helicopter ho na san jong cho ka bla theilo ham tel a ka bla theiwa hi na a ka bla theiwa hi a hin la THIL izakai hi tulai hi electronics a hi tai hi chi electronics izakai chu jam a bol sa wa hin a function theilo na dinga chu US te hin to gon ane yuwa hi chi chu asu a machine JOUSE work nan anato lo na dinga chu minute izanam khat sung chu ama wain jam a bol sa wa ngita chu a jam sa wa Venezuela military ho hin aman cha ho jong mang theilo hela hi an hlawa hita chu ama wa hin military base ho hi atam jopi ngita chu bom ana hi khumo civil na ho wang hi dep thei chana adep wa hi ti jong hi mu a hi in aban le hita chu attack an Abol zo wa jong hi a president Paul a president no hi anamat do hi chik masang chana anamat do masang wa jong hi Venezuela president Paul hi China
embassy ho ambassador ho ahi lawa hi le Russia embassy ho mi tampi zong hi ahungovin hita chu Venezuela capital zong hi ki ho khom na aban le hita chu planning za chom chom ho zong hi project za chom chom ho zong hi sign ana bol vi ti ho zong hi ga mu ahin hi chi ahin bol zobu zan pungni vela hi chi to bang US in attack ahin bol khumai ti chu het thim na diwa iga se wa hin ahi le tu a hi Venezuela president panasan geizong US in amat do ta a hi le adang ho hin surrender abol ta divem ahi lo le I chan ge din mon aneyo hi tam ti a hi le tu a hi ama ho langa Venezuela langa defense minister pa hin thupon mipi henga mipi head dinga thupon ahin bol na chu we will fight to win ti ahin izo to ka wa gal e bol de hi izo na dingwa ipan de wa hi ti hi ngichiwa hi amipi ho alhamonin chule surrender ki bol lo ding hi president pa ki manta jong le tasunin citizen sin phateta apan ila deu tu chunga US in hi chi to banga Venezuela gam sunga na to ahin bol pa hi thildi ahi po in hi ji chun det ta la hang ta I pan det de wa hi ti a hi ami pi ho an lamone ti jong hi mo ai ke ne hi aban le agam ko ma tilhen Venezuela gam kom lai ta ama ho to boundary Colombia kiti her kha de wa hi in hi chi gam ho president panjong tu le tu a hi chi US ten tu chunga Venezuela attack a ball hi chi strike a ball khum hi thildi a hi poi azi be hi la hi chi to banga country khat strike ke ball khum hi thildi a hi poi hi ji chun agang thei pe na emergency UN meeting hen ti a jong hi UN a jong hi emergency meeting dinga jong hi nge na anabole ti jong hi mo ahin la tu chan ge ya hi UN in emergency meeting ane in hi che to banga thutan na ane ti hi nai po in ahi le tu hin Venezuela chu hoilai gam hi za ahi lawa hi le ipi bola US in hi chi to bang to gon ahi ne yeng ham ti hi he theine divin chom chan ga hil chen kit lehen ga velo hen hi chi US ahin United States chu hi chi lai mun hi ahi in ahi le hi chi hi ga vekit leo chun Venezuela ahi in hi chi masang la ya chu hi chilang hi South America North America ti ai anaki hian no hi cho hi chilang hi North hi chilang South hi chilang South hi chilang North ti ai anaki hian wa North America South America ti ai ana umu ai na hin la tu a hi ama ho se hi Latin America ho ti a jong ki hen na lai hi jong le America mo mong kimin pha talo hi ta cho ama gam tuma hi gam hi tai na hi le hi chi Venezuela hi in tu a Colombia a president pan emergency meeting ana ko chu he thei di wa hi chi Colombia hi chu hi chi Venezuela hi in akom lai ta hi Colombia hi chu hi chi president pa chun tu a hi UN US na to hi thildi a hi poi hi ji chun UN in agang theilam pe na meeting nei hen lang US te na to chunga hi got na thupon bol hen ti hi ama ho dei sa hi in iga het thim na diwa chu ga velo hen Venezuela hi tu le tu awa noi le se na hi thau ha pot na pen jong a hi in chule China a hi in Russia a hi in ama hon jong hi chi Venezuela a ko na hi thau tampi akila jiu cho India in jong kila hi chu hi chilai monai a hi le US te hin avet da pen amel ma chu koi ham tel China Russia hi chu a hi le tu a China le Russia in hi chilai mona aphat chenga thau akila je a jong hi I chan ham khat lung ha ngoi chu US te hi aban le hi chi keu chu hi lowa Venezuela gam sunga hi Russia a hi in China a hi in military base sepai kem permanent na ane yo hi chu hi chlai la a hi Russia in jong nei China in jong anei permanent na hi ta chu
military base ane chu military base ane ji wa chu itiam khana US to ki boy na hong le hi chiwa ko na hong pan sa ventin US ahin kap thai di wa hi ti hi US ki chat na khat hi in hi chiba na jong chu US in aphat chenga thau ho hi ama ho control na noya iza kai le ti a hi Middle East lang pi Iran a hi in strike Abol a hi in abal le hi chilai la a thau ha pot ho jong hi US in strike an Abol na atama tam ta chu gam za chum ho jong hi US in strike an Abol ta chu azi chu VANNOI le se na thunei na hi ama hon ke ho khuna le ti jong hi ama ho dei dan khat hi in aban le het kit diu Colombia in hi chelai la agam dang en bon ima cha seilawa a hi la Colombia ipi bola tu chunga hi banglo ma hong ki kum ham ti ai iga het te diu chu Colombia hi in Venezuela hi in Ecuador hi in hi ho se hi alang khana chu China le Russia be nga hi chu ama wai Russia le China support loi khat hi kit aban le hi chi Brazil a hi ting le chun ama hi tua India ho to KITHO BRICS country khat hi kit hi chu hi chi chu a hi hi chi chun Brazil a dinga hi ima boy be se lo a hi lo la Argentina a dinga ima boy be se lo a hi wanga chu hi chi Colombia ho a dinga hi a boy na pa chu ipiham tel Russia le China ama ho hi KITHO hi chu a KITHO ji wa chu itiam khana Venezuela ahin bol zo te ngole ke ho gam chunga hung chukit the hi ti pa jong hi a het no hi chu izi a chu agang theilam pe na UN in meeting nei hanlang nga hi chi chungchang thu hi sei hen ti a hi in ahin la tu a hi US in ngo na Venezuela ngo na Abol chu ipiham tele hi chi Venezuela hin China a hi in Russia a hi in agam sunga permanent military base asim sa in chule agam sunga wa drugs ho za chom hi US gam sunga ahin polut noven hita chu US citizen izan ham khade associate ave US mi pi ho izan ham khanen hi chi drugs ni a chu gamzo si asu se dewa hi tai ti hi tu le tua US in ngo na Abol a hi ti pa chu het thim ne dewa US in Venezuela attack ahin bol na le strike ahin bol na ho chu neo cha het thei ne dewa tu nia het thei kham wa iga kil chet now hi chi chan chu hi han lang chule Venezuela gam sunga attack ahin bol na a hopi chu hi chi hi chu Caracas kiti hi chilai mun hi a hi en tu le tu a hi US in strike Venezuela Abol wanga chu amun dang ho ato kha lawa hopi hi chi Venezuela hopi bo hi attack Abol hi chilai muna ko na hi a president pau jong hi anamat do pe wa hi ti chu tu ni aniau cha US in Venezuela attack anabol na chungchang ho iga sei theu hin tin ama sa jong chu kana sei jing hi ning kum ti lewan a sort kai ta in hlali hlanga hlagup lang chi ding a hi ta US in hi chilai la a hi tui khanglen la a hi warship ho ko yuvin hita chu Venezuela hi a umovin iti ta le attack ahin bolding hamwang aki hepoi ti hi video ni le thum jong kana sei a hi ta in tu ni a hin sei ki no hi ai tek jowa report in bol kit now a hi tai ti chu iga sei beu hin tin tu hin e ho gamsung thu so niau cha ga velo hen mi pi heading le gamsunga authority hi hen lam kai za chom in thu so ahin bol ho ga velehan hi chi leisang village authority hon jong thiam lo chansak na ti ahin thiam lo chansa na ti ahi in vai pe pawa ki ji ahin hi chi wa leisang village authority hon thiam mo achan sao hi ipj a thiam mo achan sao ham tele tu ni jingka langpung ni lekim la a chu jingka mata in KUKI anglo war centenary gate koma hi mel hello khen khanin thal ahin ka movin nomei no now izan ham khat thlapanga ahin koyuvin hizi chun hichito bang ho hi igam sung din mun ha sat lai ta hita khosung veng sung ho a inop no ma thal ka ma nomei no now ho
su ki chat ding a hi poi hi ji chun hi chi to bang thil bol hoi thi mo ka chanovi ti a jong hi her sa na a hin bol wa hi in tu nong tu ban ting le hi chi to banga nomei chapang su ki chat a hi lo le nomei chapang ho ki chat theine ding thil ho hi IBOL lo wa pha hi ti jong hi leisang village authority a kona het sa na a hin bol ve ti chu het theine device e wa hin e ho hi e ho le e ho ki ka a hi lo le e ho chunga bo hi hat jiven hi ta hi ilung han vai jong le thalmo ka ma mi ki cha cha na ding bola a hi lo wa hi le kum tha ki pa pi vet sa na mi information pe masalo wa hi tai thal ki mo ka mai le gam sunga boina ha sa na lai ta hi ja chun mai chapangin ki cha na len ta nei the hi ja hi chi to bang hi avela bol loadinga leisang village authority a kona tepna a honge ti chu iga phondo hinten tu hin KUKI student organization Southern Hills ho a kona het sa na a hin bol na ho ga vekit lew hen hi chi case o hon tu so a hin bol hi a hi le ahung lung ding imasangova class 10 exam hi hen class 12 exam hi zong le hi chiwa exam ding ho bosiem a hi in kosiem a hi in hi chiwa exam peding ho zi a hi theya hi le town sung le veng sung ho a pungsagi zan pungsagi a patna hi koima kholai leng thai ta loading minu mi pa hon jong isa teo phatita ai kivet tup de wa hi ti hi het sa na a hin bol lovin chole jingka langa jong hi mi khen khat hi walking chi a jingka mata ta le mi ki thoma sang ki thowa azat bol jong hi tampi a hi za chu hi che ho jong hi pungli le ke masanga koima walking chi phal hi ta loading hi chiwa hi keso hon duty ki poding a hi ti a jong hi het sa na a hin bol ve ti jong hi mo a hi in chole tu kum exam ahung ting jong le keso in vet suina hong ke nei ding koiman copy cheating ti ho hi bol loading a hi ti jong hi het sa na a hin bol lovin no le pa jo si a kona cha te ho pan dukan ho vela jong thil phalo lo ni phalo lo ho a chodinga isol lo de wa hi aji chu ama ho ki sol teng le ama hon jong that nop na ji a chu thil phalo za chom jil do thei anei ji win hi che ho a hi no le pa te hon jong i cha te sol lo ding hi ti hi KSO Southern Hills a kona het sa na thopon neu cha iga phon do ho hi chan cho hin tin aban le national news ho a e ho hi in a viral he ki jeng ta wen in jawa jong chu leisang village authority hon jong a hin sai ta win to a jong hi ga veleu chun e ho hin thil khat i bol wa ikipa tengo jong le video ai kap movin mun chom ma hi in a the thang jiwin a hi le tu a jong hi YouTube ho a hi in a hi lo le newspaper ho a jong ki thang jing KUKI cha ten kum tha liam na in thal hi tin a kap move su group hon hi ta hi milham ho thal a kap movin milham ho la thal mo kap jing vi ti ho a jong hi a seivin alang khat a chu zan hi a jong chu chapang kum thum khat hi thal changin ana sep kha in koi pen kap a hi wang a ki hepoi a hin la hi thal changin a se kha je in chapang jong hi hospital admit a bol ve ti a mei te hon jong a za he in bol kit no vin hi ta hi e hon thil i bol te ngul hengi ke pau he te a hin la video a phalo ho hi chi ho ga vet sa hi i ma cha i gal zon na diu le thil thum ho i mu na diu i ma lo a hi the ai le chi ho hi video ha bol da le hen wang phading a hi ti chu neu cha i ga ke sa hen ten chole tu ni a jong chu meitei gam sunga hi 27 bom amodo win chole thal chang tampi jong amando win thingnoi ho mini jong amanovi ti jong hi mo a hi le hi chiwa thal za chom ki mando ho hi hoilai mona ma nom tele Infal East ativin Infal East district hi chi hi Monglam village area komla Thobal Dam komla police station hope sunga
police hon center force le state force hon operation anabol nawa search operation anabol nawa ichi bom za chom chom ho le thal za chom chom ho hi anamat do wa hi ti jong hi news a kona mo ai kin ne hi aban le tu a hi meitei gam sunga jong hi ahung lung ding January 16 ting le hin na sata a VDF ho hin ki phin na rally boldinga to gon ane vi ti jong hi mo a hin hi chi VDF ho hi masanga panana ki phin wa hi in Manipur gam sunga Manipur police hi han commando hi han a hi lo la state force JOUSE a to nom lo JOUSE ei to sa win a hin la ke ho halo hi akal mong po in hiji chun government in avela nivel ha pi eventi a hi ana seizing wa hi na hin la tu ni chan ge a hi I macha hi chung changa hi solution I macha ana theilo ja I gam sungu a boy ja a jong hin tin ni ta so na sa lova na koi win a hi le tu a hi VDF association ho hin ahung lung ding January nisim som le gup ni ting le hin mass rally bola nga hi chi ka thil thu mo nei pi lo wa hi le mass rally ka bol deu ki phin na len ta ka bol de wa hi tia jong hi state government hi gi na anabole ti jong hi mo ai ke ne hi aban le tu hin center a ke ho na ho neu cha ga sei leo hen hi chi hi official ta awang chu ki sei a hinai po in hi jong le intelligence a kona ki he dan dung juya chu a hi le tu ni a chu center a hi home minister pa lam kaina a mun tena hi leader za chom chom Manipur gam sunga home secretary a hi in ama ho jong a hungovin ki ho khom na anei win hita chu Manipur gam sunga president rule ki koina chung changa hi pungka ni le ki lang hi ki ho khom na ananei win a hin la ki ho la na phata ana thei po in close door meeting a hi ni ji chun a sei JOUSE hi press ana pido po win hi jong le a press so a kona het do thei khat chu a hi le hi chi a ki ho naw hi success lo ti chu ki phat sa na ima lo a hi da na hi mo a hi in hi ji chun tu chunga Manipur gam sunga president rule ki koi tu a hung lung ding January February a ki chai ding pen hi aban hung ki sun zom mai the a hi ti a jong hi phone do na a hin bol vi ti jong hi mo a hin ni ta chu president rule hi extend a hung ki bol kit nge a hi la chun gam sunga MLA hi hen MP hi hen hi MP ke te MLA ho JOUSE thanei na hi hung ki chai ding aban le atha bi a fresh election hung ding a hi chi a hi nge a hi le chun e ho ku ki cha te a tinga chong pan la theina khat hung ding a hi in hi ji chun a hi thei chana kana mi te ho kilung to ta I det I panova ei ho ki to mo the thu a za na boy jong leo hen pathinin ku ki cha te alam kai jingin tu ni chan ge ku ki cha te a dingin pathinin lampi ACMP jing na lai ti chu e het theine dewa neu cha iga sei bew hen tin hi chan chu tu ni US in Venezuela attack abol na chung chang le Manipur gam sunga THIL so za chom ho in update thei ho hi chan chu in tin tu ni KUKI news be a ngai la ho JOUSE na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathinin phathei na bo jing taw hen KUKI